gagla kwalia tonya na ganyo atisa tonya la yeshi auna ovia uropia gbeje ana gagla kwalia tonya na ganyo atisa tonya la yeshi auna ovia uropia gbeje auna ovia uropia gbeje auna ovia uropia gbeje bana gagla kwalia tonya na ganyo atisa tonya la yeshi Baba na ovia uropia gbeje na gagla kwalia tonya na ganyo atisa tonya la Siam tefesiata fe na lei gaden egbe be pan Africa wona e kama de tuma dan kwa batuma nyoma so afo pe game gado nye plewo na mi pela be nu kawe mi aton agade jesi egba nu kawe mi atan soro egba ye nu kawe mi nyacho afadu nti mato togbe akoso adenle bele tefe ya egba pele nye megbe dai kenye nye producer nye asiwo medagadu yi magro nye modern dole nye edem klenam lumo yi na makenye sewa titi wa we nyame ke damagbene edem na miatikpo be enuyo ke bura mi kure mi afa de konu jojomo nyawo ple enu de ka vado ke mi medejesi kabawa mi le wo meti mi akwara mi aton adejesi de wo ma ha badakpo manya gbo no be na hwede ma be ya gano mi agbobadas na ga adre ple afa nenyebe wona ewo miele na ne kususu na ne dibia ponu 20 a kapo jesi kana to anglo ba bia wetui akodora mi enye 0503447550 0503447550 enye message you can do he WhatsApp line la su alo SMS ene dibia do ba bia la ne to tepe ya maga to tepe bubu no ba mo yo ne o yi ne ma ken amayu kata dibo yo akpere wona enti gba lo ya do alo wona Yapo mobile money number enye 0243 0243408086 0243408086 Jagbabo hana dualo wona hafi wona na awunu le miafe egbe nkufufu fe moyo zomiela mi vale wona rosro alu mi vale na nosro mchu mieto yevu bodu motore kenye egbe nkeke ke udu anyi benye Father's Day yikenye nkeke to hade na jilayo kenye eto no be Father's Day a menye ameke jivi penya glomolo ke bom ameke pele de view ke wo heva gbetu yemu alo amade ke togbo be mejiviu ha alo togbo be de viaro menye to ha esevevele de vima wonti alebe ko de vima oji wodu tefa de agbeme egbanye nkeke tohe ucho edare bo wadu ayikuna amamawo miano du to vai kema globe mi to ubeto enye egba yeta nenye be estrolasiu aha etoile jiu bepoku haroa atuando pictures ola na yi me vakabaola kamelo kata engudo ga hafi egbefe yi na ade ta nenye be nye modern dola olenye kpoma amayu le klalo ofe pictures sur le klalo na egbe nkeke tohe na ofe fufu ofe togbio plotowa ofe ne uvana mi adugbe na ala bene meje wona ogoma fude gevi nye producer ike le gbonye egba ike nye asiu medagadua ebi ho ma ofe agbe ha bia fe picture gbanto ike va enye afeto ade ike no pepere nwom na mi esia yi efe nko enye Frank Kumuzi efo Frank Kumuzi apato ya menye pe konye be anglo du ike yo be wi tefe mai ocho voa koforidia wala dowom le plomba e wonye efo Frank yewa ma na du alo pepere mu de sia de ike wom na no na edofe ya yewa ma na du etefe na wo e ma enye efo Frank Kumuzi yi na na maka eya enye miu nto mi afoto gbiga ike no mianti ejen fefia ugom na mi efe bubu nye ya vayi yewie pe ko be midao dalike kagbo midao dalike kagbo aha eye makpom nele me dakpe na nye producer obo jagbagba le photo yo fe nti do wom nam
mida wo manya benele nye kpom tefesia tefe kenela me na gbe fie nyi o wo kple mama agbe ihu ma one na gbe didi o na ga no agbe o nu fefie na yiji me didi go a gbo do gela fe ma le be ma he nu fo fefie tru tefe ma akono edo fie fami ke na mie yiji a ma gbo be na jebe picture do lia ke ne fa kaba le be ma wo nu afi ma je egbe eya nye Moses aniaku eya nye Moses aniaku aha Moses aniaku ya maglobe novinye wunye direct aha ele ko fridi avoir vume ocho aha Moses novinye ntwivi odometo de kanye ya yehuwa mawo ne yirawo alebe tefesia tefe keme yi na yenya me ke nontinye aha mawo ne eyire medak bene nyemoda ndo wala be aha afoto ya yo uyo na kwe kube Mr. Ahinkra Kennedy Ahinkra Kennedy to pali me ule aha pe amoyo no wona osema ekpe na de wona ontipa sigedi nenye be ma true challenge bi amele na mi 200 Ghana cedis na okpo be no mo sese gamu bavamo a yinya me kekpere nti Mr. Ahinkra Kennedy to pali moto kata obi yehuwa ma fe agbe didi nawo ami uno garo la fo ambegeri mono si jemo gba mi lo opom gba mi le opom nyen to blibo ha egbe mo la ami ro opom eya nye mi to alomie fu ike oyo na be Mr. Gamo agava we wunye va elle wo business alo do wom le akate ike tere asisawanti ha ne gere akate ya drugstore ike le tonu tere tonu pa efe drugstore wunye ha Mr. Gamo menawo agbefie nyi yehowa mawo ne kperenti o ela be wo ha edualo wo na ozigede je producers wo ja agba be amoyo kata la wo do wo na wo la gbagbaje le do fe pictures wo getting ela be gede wo li anyi be jesi wo nyimo po ha po afo gbemo le do wo pom nyeto ya wo yo na zigede be Kenneth Kujo Chauji Kenneth Kujo Chauji aha kuma se wo le voa echo mafi sasekpe allo mafi sasekpe obi ya nme over the dami twekam kuma se wole ye consider the sia de amanya be wona pepere won dualo pepere ye wona kafi maje nko halo gomokra popo be wonko lam me na gbefie nyi osi ami ato aha Kenneth Kujo Chauji mijo na delia ke mi zore me kabakaba no alaba miele afoto ya pomila he oye na be Jonathan Dagadu ikechu agbagome vonko ya megede nyane nye Japasco evie nye producer ikenye kuyemi le program wo ta evie mala haji asiwu me Dagadu ikesem ne no gbesi agba yeyima ta Jonathan Dagadu viu kata menye be asiwu me dedo viu kata ube yobi eho ma fa gbedidi na ube no yun ale na le yunti kwa no yunti na ma vasede gafufu ekeme wasinu doyo kata na wala nyigba ija na duo hafi eho mawo na yo eya cho viu ike oyo na be lili asiwu me gbo eya cho picture ke mi word on ka Benjamin Kujo Ado ikenye nje modern do wala o de motore kai ko be sewa okay Benjamin Kujo Ado nyemo ambe o le nyemo down do ma o de motore ka yo na be sewa eto eji nye ya eto alu fada eji yenye akpom nele egba ta obe egbe yenye ojigbeza obe vdi yenye egba ta obi yehowa famanu venu efelon pelefenu sianu ne more pictures obe picture over here audi picture move okay ma yireji Christiana Dagadu tefesia tefe kenele ewo pele Lina Mensa ikamegere yona be minka
aha bele Caro Dagadu mievi alo miotasi ovi alo mionori ke yo na be Lily asiuma ebe yebie Yehowa mawofe ejogbenui nami bele wodan wo gome jem egba le catholique to bele mawo to la mawo vi la pe gbogbo kokoi la fe nkom efo Godfred Senyu agbeto ne nami sidi bla veji chokosera eva yimi mo yo nko aha ye ne make ne Brian jiwono sidi we ne nami Mary kumodo ne nami sidi we de ke Mike Ayite sidi aton Prosper Toku sidi blave efo George dole agbenwu vava dole agbenwu ne nami sidi ewu nyicho eva yi mimoyo mi anko yi Emmanuel eta sidi aden ye ne nami mimoyo unko nyicho ma otwe kokemi ye ne makenya miafo ikem woyo na be fiavon wisdom ikamegere ona be biscuit ebe mi wo vodada le ye fon continue chota me dak be ne domido aha Daniel Akakini na mi sidi blave ni cho mi mo yo nko ye ne makenye Anthony Anagba ye hanyi chokosere eva ye uga mkpova afi ye do Beatrice Jomoku sidi we de ke na mi tweko kemi be un comedy ni cho kaka mi gere egben kaka o mam mi ato iko yo na be Linus do vojogbe evembo o tempo o picture na mo na nyebo picture la mi dinam na mi sidi bla efoforeke efo David ameteku sidi we na mi efo mi ato gbi ya eyanye eva o fe de kakpi fia ikele adu iko yo be nkrakan Vaufe de kakbe fia ikele nkrakan eyanye togbi Moses Anakpo sidi bla ve ne chodo alo wona agbagba jembe kosra de sede ya ne pepem de mianti ye nene ma kenye Frank Kumuzi ha o picture me for the Frank okay yenya me gbanto sidi bla to ene kodo alo wona ya kemi dadai ke unami ganyi chovo mi gangulo ha Benedicta Jito alo Jito Benedicta sidi bla atoene na minyicho nele domi pilatu aha ne mayijia eya enye afeto iko yo na be Philip Kobla asidigbe ble evia yikenye Reverend Father evia ntuvio pa mve ekperenti ya Bright Agbesi asidigbe ble Reverend Father Jerome asidigbe apotoma kpom ne la yenye etoi kejinye aha nye togbi ke ponela etoi kejinye yima kpom ne le ke nye yo me view alo aha Father Reverend Father ma ye jole nyomo bezie zie enele jole nyomo enele oyo moto yenye de kakpe kele egbo ikenye Bright asidigbe bebi e ho mo fo jogbe nwena misa to Father aha ale kenele belemne mi ando belemne na no mienti aha be mi mega nwule be to gbo be mi no me lagbo ha ejagbagba fufu mi nu be amareke megale mi ape no susubu esiai abaleke ono neno maijia afo Victor Koku nyo de kana mi sidi we atom ye na ma kenye Kenneth Kujo chaoji na mi sidi blave Jito Benedicta nega kpele mienti gba kpele sidi bla evevoreke ye na ma kenye Prosper Morgan Timpon sidi bla vene na mi Patience Safi Ashangbo sidi bla atovoreke na mi Ben Jito Numaji na mi sidi bla eve mama alumama Vic ikenye Mrs Kacho ikecho gbaja me voanele kumansi ya na mi sidi ewu ebe bie Father's Day fa jogbo nwi na Kacho nchu yo kata cho hon ko na be Kacho ple o mani fumo katama ebe Yehowa mawo na yirawo eyi debe mi age egbeto ugome ke nanye be o picture so wo le radiator dola maje wona ugome mi aga se hagbe ni mi gbova mi le ejige
ga yi ga tu yi dan zo be maje egbeto gome nye modang dola ne jebe mi le todo nya mi jagba be mi adi mi afa me ga kwesi prat efe picture alebe ne mi awishi ha vo afi mi afa tefe ma amegbanto fe be bia nye be ebe togbi me wo vodada de vo nye me nyambo vodada e wonyi me dibe na continent asro e kanye play mi de mi givie va edantu e oklu ncho ukpa vayi ugbe wonu le dekonu me ye emegba evade mewonti nu kple nusianu va esraku esrogbanto kuva ya fu ma obo kukuku alebe wa ho de susumata wona wo aho ikenye melo wo aho va ila aho fa konu a melebe wa do ho mekplemu enya wo sogbo gbogbo de susumata na be leti de kakple kosera de kanye ya megbe sronya alabe numo mejinye dego meji ma bia be le de konu medi vodada e wonye mowa le va wo fe de konu nu amenye no be de konu le va wo fe de konu nu manye gbenu yekpo mi le me gblo mi lo aleke jojo menya wo du nu anyi chogo mejeje mi to gbo wa mi to gbo ma da se de soro gbegbeji o soro gbegba wo bu be busu nu e wonye ita mi to gbo mo wodudu gubi ade kele soro de nti abia legbe mi won me chichiado lo fo susu zankolo nu pa me gbogbon bi na mo gbe onu abia le bo akwa ha koyo na nkem no anyene ne mo gake nenye be od amalo do onu a amacho hunro e ma me echo hunro e mo nya mbere ka onyo ta kova do onu e o le de konu nu a wo do ka le gbogbo pele nu ka ntilama ta no vava bo bo yo lo onu ogbem abale kemion to mi duanyi fifie bi wo le soro gbe na be bi enye bo o cloud mi abia le blom ne la no bo cloud mi na ne kema galopu ntuma do mi ta enmo mo no be na nyon va de soro bubu be no wa ho a ye ni menya te fe mi soro de konu matwu ga ke elebe wa anyefu ne ne be ye ntodi be ya anyefu ne ne mi de soro mi gbe mi no o clan mi do mi evo but de konu me na mo be nyonu ade ke la tufe ne wa ho mi to gbo na no le ne mi le wo ma mi na mi bunti de ngovinu vo wo ha me jagbagba o be na gbesoro be we bi ne wa ho ta egbi a ebude vi onti nwe ya ela be nu magbo ne nye bi ale nro message e kovene ne mawi a masoro wo jago de po mi o jago talebu ha na gbogbo abunti nwe abame desro ye nye klosro nye mi GV eve oba mi kosro de vava me too much me gagele me sugbona ne mo aba me desro nye klosro nye mi GV eve ye mi eli le lonlom ntu ale benam ye nusia nu ikejebo le bo awa ba ntu na ele wom va togbi nye jishinya le fudem nam ala be ntu ye ke media nyonu no se edesro ha fi me va di na mi yire chechi esia yi a osofo po no fofu anye be na enye second wife alo third wife a magifo fiado fo meyigo prototo eno fudem nam ta awebe majujo chochi edem melegba vayede bubuma togbi adandodo kaela sio ikeme mi le he na dia mogboto fo nuntia mato na gbeto emu enye sienya ikame gboto bi agblo no gble chotio mele de konu alo mele Christos bosbo pak gologu ya le kemebi ne esrole ntuale si yenye nyonu ye va dia ejavu mele te farakere ne mo kutishi are ka hameli ne mo no so for oje ma osubo goma oje ojo for dogomi wo no preaches ono ma wo no ma wunya mo to gbegbo na ne mele ne mo en ye hiela gbe me kunye bi ne gele sur amale esrolesi ye gere me va de ntumai gbogbo bi wa gbenu no pu nu wona mega webe ntofo susu na tro la le sur gbantontio nenye bi otoji o benu madwoa tepe mai hihema to hegenaro vo nenye be nyonu gbanto ye ntofo hu vava ye webi odwoa manye ovodada wonyo ne yiyale be na chobubu na me kenevatu ye ne make duada hu sro ala be nenye be sro te gbenyonu ma because of a wu vava jagole hehemaji me jagole ma uji olu jagole hehemaji ta nenye be ole nyama blobe Kristo to nenya Bible mami amanu fo gagbo nyamo Yesu Kristo ike obe Kristo to la yo majema Yesu Kristo minya be enoeji a yenye Mary babua Mary mama
ame ji hafi ova ji Mary mamae yenye David esro adreli na menya gbe magbele na King David yele Bible me esro adreli yenye Mary mama hafi Mary va ji Yesu Kristo ta nyama oglomo no vividodo le nanu nti kunye na ne kemele ne ma enu ofa nu gblenu we ye na be mo no monam de tubialo ala be sebi ka franzi bozito de tubiaro li gba no gere amore fo soro de fa we na soro de fi gblenge enu mo we bu amu no ta ono mo hamna ke gere te fa ma be amare plus rolia oba na yibe on va gere me bi adewa enu mata ko no mo hamne na ne ke meline ne mo tobi in fact unkoi ka wo choda ma nyemese gomo vadasi ne egba to gbobo mechi hofebla denvo eton ha nkwa nyemese gomo nyenkwenye soigbi angrowe menyechu alakple va mele adajonchi le nujiram tefe mai mele vasere gba nkwa nyemesi kpo ye nyemesi ha kpo bo yu amare kele epenyi gbajibe soigbi soigbia mo wonu kuna mbe na bi etu alakplo anwuno wo we chon koma be soigbi no be soigbi jikujiku nko wonye le tonwa wo wie be chofugbi soigbia anwuno wo wie ne ma vo ne gere ton plifo do manyi gbajia mi o mi wie be chofugbi jikujiku nko onye amarele ko vai ji evie kukunvu o va ji vima medina be ya cho jikwi fo nkon na de view pele susu be do mahi amayi de no fa eno eji o ne lagba bienya ye ke glomele anya tefie blogena akpe deji se be do hi ye fe vi magia ye boy wutu alo ye fe vi magia to ye ke jirevie alo ye sura ye boy wutu ta le susu mata ji hosenye be nenye be o ji de vi ma o mena na de vi ma no na ogbo ucho de vima na opo novi ade ike adu ike mula metefe ma no gyo yeta no ko de vima na memo to bia over we abe do ko de vie fugbe ta le ton ple vedu ma wo yo de vima to gbo be chofugbi ye anwuru ma yo yo be so igbi ple susu be ji hose ta wo na no manye be de via menye yo to nyo yo chofugbe o fa ji hose ma ta no we ha de vi o no agbe ta nenye be eno ejiwo lagba biebe enye to bia koso glonye ya Pan Africa tefe ya program ye anya se anya mi glonye tefe no soropo wonye nenye menyiwa nye manufo ga achuntu togbe miele nuke hem sese kude tete kwa chifa koko madibi ma zamon pokwa na mi be program yo mi na mi afa de kon mi limit program le voter region mi afa de kon no mi afa jojo manyawo to gbobe ya jojo manyawo nye ga kenenye mi ofa wo mi afa jojo manyawo alebe wano bobo na nye pakpli wo egbogbo fe be mi le nu ke hem kude tete kwa chifa koko chochova Ghana amobe menye ya ekwevo nya mesuri le suku be tete kwa chi ko kokova Ghana you see monogbo be mi afa history okelia menye voter region mi afa jojo menyawo de dolo Ghana mi afa history gedolia le evasoro nu yelengo akpo bi akpa ganto melemo tete kwa chi menya megbanto ko kokova Ghana ye nya magbo mo lo tete kwa chi tiveti alakpaso koko amagbanto ocho koko Ghana wo onye Basel missionary so ma onya blola o ke onye Basel to be o yo mo egbe be Presbyterian or something over mampo over wo ocho koko ocho gamave ko gban dudu alo na no ikenye nu ke watu wan na gbele ntia wo ko nu mo gbugbu kove wo dum to renye koko ta over do koko le is it mampo iketere brepito ntia gapopo mama fete yomi no be tete kwashi eno tefe ma gbedewunye yevobe blacksmith gbedewunye no tefe ma ta eno dowom na Basel missionaries mawo ta ekpokoko yo ofonu 20 be kesino nu wonye ta yo vayi de Fernando Mpoye blomele ko vayi de tefe ma van no tefe ma wodo efe gbogbo Fernando Mpo ma do hi mi o mi de vi o mi nya tefe onye Fernando Mpo tefe ma ko egba wo le tefe ma be Equatorial Guinea
ko ya yo gba yo koko kuku ode ko do bag mo kofe ga kene we mi le izi GSS social studies a o go blog na be emi kuku kofe alakpawo amegbeto dome o do ofu mamela be heavy ton hit le tepe ya ye na chu Equatorial Guinea avado Ghana e maya Melisa mono e take na be consider adren lo consider ma den kafi ava kuku ati anu dome na amegbeto chugama va manyene ne mo onyo ta story mo wa bala nya tepo onyo masere tepe ya mava hodubo twetwe ya mia se ha mia dekpo me ne mogbova Malaji ige vok beremien ti mia pekpekpere hu yikena to awo na mia 0243 408086 0243408086 amare ne seni Father's Day for Ghana mi egba owu amade lenye kpoma egba na be wo ha wo ne no wo ma mai adaba fofo amaton mogbona Abraham de na mi sidi bla Mensa Robert Adiabo allo Adiabo okay na mi sidi bla aton ye na ma efo Martin Achumodo sidi bla fofo aton na mi efo Kwame Amu sidi wo George Gatogo na mi sidi bla ton Leon Amenakpo sidi bla fofo reke Beta Amekuji sidi bla fofo reke Antibeta medakbe de o domonu ikene wo na nyento egba lata menye program nyento ma wona yirao Moses Salasi Kofi na mi sidi bla Emmanuel Eta obe Emmanuel Eta edibi abachi anyi azon na mi sidi bla eton ewe alo bono na mi sidi ewu
ye ne makanye mi dada Rose ahiati de na mi sidi alafa de ka dada Rose keva mi dibe na chia nyisia Olivia abla na mi sidi we aton Gideon Dugbevi na mi sidi ewu ye ne makanye Hope efo Hope alo okay ebe Hope agbodo de na mi sidi bla Setufia Jamasco Setufia Jamasco Sidi Bla Sidi we atoene nami efo Steven Amuse nami Sidi Bla ye na makenye efo Julius Dodwe Sidi Aton ye nami ko hala nye kpofia atenwa we wanyo nenya modern dollar nenya be picture so de wole kralo kwa di mi jagba be mi ado mlam sia to bi egbanyen Father's Day mi am ganye ya Mr. Pratt alokosi Pratt masa oba yenye ya kpomnel ba bie Yehowa ma ofa jogbanwi ne apato ya na mekpe ajijonam ala ba ekemi dibe mi awo program yele mi aje program yo wole TV station so wa mi cha TV station kata wogbe obeni wole fa gbe program wo ga no so boring amu mele program okpogo anabe program station na aba oni aba lose enu yokwitoto but apoto ye no anyi kplim 101 ma yu menye togbo mama wo nye demo kwa kplim no program wo lete fare odo marketing manager be never kpo no anyi kplinye fa kokobe ko program va tepe na va wo is oklivie amaprat ta na nyebe miamu kemi dejesi mi kwa foto kwa wo na be evawo miele mia fadoku gomesem wo we na be evawo na no yike fie mi lele tefe ya na menye ba foto ye nwa nugede wo soro mi le egba na no mesepo yesem ne legba na menye yewa mia wonu ta akpene afoto ya akpe na remienti yesei ye wo yo na be Ben Jito Numaji Ben Jito ikenye mefe kple mafi echo mafi avakperumi yi ha consider the said ekpe na remienti afo Ben maybe who am for jogbanyu na wo ha emenenyu na kekeke eya mi dadal esronye ya enya fo no ala yedu ya fo no pola da yedu la be yesro nye ya ta afo na nye bele mi ekpomi picture ya chusro ugbo ebe ye bi who am for jogbanyu na wo ebe ale kana le yowa jagba be na le yu nene mavo menam onyin onko eva akanyemokpo eya hanye niaye be mi apoto ikewe na be Philip Ahiado ikamegere yona be efu eya chu wafeno gbo ebe bie egbe nke kafa jogbanwi na osia emenenyu no oba enyu mina mise retepe ya na miayide miafa nu sosoro oji voa o ha o pepere nwu wo gebe wona naton awoni ebe egbenye Father's Day voa mi to ikeji mia melanu fom do la mia gbo na mi wie me konew to bi nu kai wo lebe mia wo ela be mi testi efe number now mia no be mia testi efe number now ela be ekpo na o program esia yi de o die bubu nti wo be na fonu kpiri Messi akabe bi enye be nu kai jo la be to eji o mato atwo kwa agbo be mu de nti wo de na mi o minya lebe mi no nenya samona de mi o lebe mi ajegoma vo papa nenye be na le mi ekpom yi ozube enya made ke gbromo lebe obe na lonya na mpa ye na do bubu na mo bubu ye ke na do na mo a cho ema nenye nu nana ike na cho na mo cho efafa ne mato ancho kata cho efafa ne na kone viwo ela be wo wenye kesino no ike lasio ihe memiela na ne kemojo eko mogbulekple nu ta egba ike ne le yen kosema bele nu fum na abetogbe ne nenye be vava be na kpo na nye esia ya cho kokede viwo ne tweko kia wa gbenkeke adidi le agbeto yemena papa emenenyo now abe le dekonuma in tradition abe le dekonuma de wonyobe good to bury before de wonyobe na desron hafi adokple nyanu alo de ohiebe na adokple nyanu hafi na desron le dekonuma le miatogbo ofe ngolia amareke fe vi
modona plonchu hafi odio susumata o megbie sorola le blema ketone na si metogbo de asi hoho gande sorode denti ala bo dieje si be sorode da eye nye gomodo pesese lilina de kakpepi de tugbe kele klalo be oje wa gbe ogoma yeta okpo fe vi nyonu viji nwi be ntware ke be ganye kpla meche ano eyuma no yimo de susumata o hie de via o le mo nwi tonu be ntware ke maga dokplu ta le blema o mo dokplu nyonu le maya wo yona de tugbe ma be kpola fe yeta no nyonvi ma ne de ntua mo buo tam be ya gbe ntuo ela be le fa gbe ma ntu ye dokplu kpo ye wo se vivi le dodoguma enye ntu ma de kape menya na ne kebe ntu ade le fa ntu lala eyilala ntu ye namno jiwa edidi eya short time menya na ne ko ta efanu sia nu ke onya la gbe mama enye ntu ma yeta we be soro de da enu anyi kplo forever and ever vo gba na dodo mi na monyonoa e chantu gbogboji e pontu de se de pa kplo mu seleti yeta nenye be over de ntu bobo ale ke me va de abale ke o sopla me gbanto te fo ma ko susu lo do won ye va no won be no vani me gbrodungo ha be gbosusu me ke ntu okpro odu agbosusu ma me fe gbogbo e wono oyuma ta nenye de tu gbi fifi afi na le soro de mi te fe ne weso na wedua enyu tote mawule nchuko gena aleki kaleki kula manene mano gabada sne okubo tale de konuma o mo dokple nyonu hafi ediasro ke bo die nyonu hafi no egbo togbi my granny okay your grandmother mo bia gbo granny okay mi fa aba mi mama fa nkwenye gbato alo gbato mi mese nkoya gomo ele gbonye le wona ya kpom fifi le mama be ya se nkoya gomo no le nyonu ade e be mama fi be nyonu no le nyonu yo be gbato alo gbato e nyonu ewolie e fi be oji la oji nyonu gbanto evele ton le vada se na ewolie ta mama ne le nye kpoma oji mi nyonu gbogbo ntu ale ke mecha kamio ewonye nyonu ewolie yeta wo le wo yombe gbato le vanyigbaji anenye be ntu ha ne ma ko ji ntu ovu ewulia yo be akoloche ta akoloche ma moro ha no se ko bi adan ko nye mi ohio mi nko ntu wulie ma ka nyonu wulia ye mi yo be gbato togbi to na to te fe alaba magbugbo yi de te fe ma na me gbova eke minute am fepepe ma ho do botutu minute am fe mo gbona Tonya la ishi auna ovia urupia gbeje anaga bra kwale tonya naga nyo hati sa tonya la ishi auna ovia urupia gbeje auna ovia urupia gbeje auna ovia urupia gbeje banaga bra kwale tonya naga nyo hati sa tonya la ishi baba na ovia urupia gbeje Naga bla pala tonya naga nyo haji sa tonya la Yeah.
that is yawa mamusa na nami sidi wo Mike ayite nami sidi aton Josephine Akoso na nami sidi wo ye na makanya nako agbota nami sidi wo peace dagadu necho agba goma sidi we na nami simo kojo sidi blabo for ke Christian Koku amenya na nami sidi wo Geshon ejoyi Joshua Geshon ejoyi na nami sidi we Regina Amedia Tom okay Regina Amedia Tom na nami sidi blabo for ke Ruben Adi sidi Agatha Amewu nami sidi Lydia Segbeji nami sidi Selina Dodonu nami sidi bla aton Komla Philip Gabla nami sidi bla ke Amemelio William nami sidi Isaka Adamu Agbasa na nami sidi wedeke ye na maka Emmanuel Totime na nami sidi bla foforeke egba mo ko be nyonu le vuwo ma wu ntuolo ntuare ke mete wonu yo ga ke nyonu le sidi bla aton ple sidi ala fa de kanami egba Mbada kuku maide nye Facebook akple nye message ni ogbo mbada kuku nye nkwenye ametefe bless togbi medibe mabia be adeke okay vegbiye maintenant adek ebe aleke wo yona nyonuvi dede wo program yede nenye be menye nyo kata hlamela akpaganto yevu gbo ngule la film electron la gbo me ta menye be force wo nye be na nglo pe gbo kokoko ne kpo be yejo la pe didi alo me de school apo wa we ngule yevu gbe esia mi la hanage now ebe togbi meji ma bia be de nenye bo ebe nyonuvi dede na wo ji nyonuvi dede wo eton me aleke ufua okay aleke nyo fe nko fua metefe jagba be na no fe 3 days do alo jagba na va o de kwa fa bie va ganwe le me fu nu chu nko chocho ntiva ile fa gbe ma le mio evio a na wa meleji nyonu ameton ikenye etovio gbanto ami yebe gage evelenya ewe etolenye wicha gage amaru ha yebe ha he gake de konumo kwa gage mi togbo ko heje gomi gage nye gbanto abiale ke nchu ha gbanto webe kpodo kafi achu bli eche manye numayo mi no bi atuvie eche via egbema na kemele ne ma susumanu dodo pi susumanu yo ma nchu gbanto kwa kpodo wie evele nya chu kafi eche ne ma ke nyonu amoto han gage nye gbanto evele nye ewe alo eyi afi wicha enye evele ne ma wole ma na no lia ke de konuva buta mi onto amile mi susuzan kwa ko hele wo mi happy Father's Day is me Florence akbe be le wishi ye ne maken eye ha chu Ebenezer esro iko yo be Abigail bo le dowinya alo nka pram ebe ebie eto fen keke to he na ameya to gbe medie ma bia bede obo mokplo na nu zan susu kai damegbe na enumo makplo zan amenye etro subo fenya alo de konu fenya reke wonyo le miatogbo odron ma susu konyo miatogbo ko hedu anyi no fe view ela bele ma vuya jiregbengu se kenye electricity egbro mi le mano anyi o mawo ta akadigbo osina chu gomejije ita nenye ba made le nu kplom za ye miatogbo alo mi ma mo fe nu vevi ade kesino nu ade geja anyi gba o mokpogo o ploge afugbe ye kwenye susu ye wo ledade ba o mokplo nu ezan menye de konu fe nu ya reka wonyo amere se de ata zan susu agblo nyaade gake be waba kplo nu veviade afugba yeta kwe mietogbo umanlo nado le kpore mo glo be no ye afoji alo amere ye na nugodua beje bo adugbe na mo menye de konu alo gbogbare ke damegbe na numo mio evawa mia fe gbelonlo edidina ne gelangloma
non le gbe ndi edo devio efo kosio davio plutôt davia vanya kwa mi egblego eta o we pe ko be no yie nu godu ala fogia be jebe wadugbe na amu meta pe na mesia me ike nenye be ne nwro wo na odo okay good tobi nkonyenye Rosemary mede mazamo no popo abia Yehowa ma wo po jogbonwi na sronye no Kofi Azasu tepesia tepe kenela mebia Yehowa ma wo po jogbonwi na wo mia ho domochuchu susueto kwa na megbova kama wo na no na mi just auna obia oropia gbeje auna obia Evelyn Dugbevia Nenami Sidibla of the Keji Wonu Kulake Nenami Sidibla of Yene Makanye Prosper Amekafu Sidibla Venenami Joseph Kofi Duvon Nenami Sidi Wisdom Gleve Mano Akpere Kamo Gleve Nenami Sidibla of Agosu George Jonathan Kouf Nenami Sidi Alafa de Kakle Bla Adre Challenge Nyonu Nyatefe Agosu George Jonathan Nenami Sidi Alafa de Kakle Bla Adre 117 Alice Ajugo Sidi Atoye Nenami Victor Aku Jumani Sidi bla vene na mi wisdom sejuru na mi sidi bla eve edina logo sidi we de ke famous ameguru na mi sidi wuye na makanye Roslyn Edinam Dagadu obenye nyini ovio na mi sidi bla atofore ke Salom Agbasa na mi sidi ewu Isaka Adisa Gamaji na mi sidi ewu Jacob Adetoke Allo at the hotel ni chomele nkwe nkula garanti nyene na mesidi bla afofodeke na nyebe na senye nkwa jagba be na manyale ke nkole me dakpe na wo amayu kata wo lebe wa wish allo wa funu wa gbro nyale do la wo fe esro wo fe to mete wewa ba chitro ba foduma to kata me na gba fie nyimi Yehowa ma no yira mesiama yi na make me dakpe na nye modern dollar edem pleto yi na make nye peronto ekenye lili asiuma dagadu na Yehowa ma ono a nyi chokosra eke gbona egododo elenti nana ojamframa nye manwuno blue. Happy Father's Day now emenenuna mesiama bye bye. I really have to go back home. Truly African.